kandi usabwe muri twebwe. Izina ry'umwana wawe Yesu Kristo nirize rihabwe icyubahiro, kandi turifuza cyane ko twinjiza mu muhamagaro watugeneye kugira indwi tuzoyisozere turabandi bantu badasanze mu buryo wonyene wishakiye kugira ngo tugushingire naye kandi dukomere kubw'ijambo ryawe. Nyuzuza mwami Imana umunezero, nyuzuza mwami Imana ibyishimo, nyuzuza mwami Imana ukuri ku ijambo ryawe kugira ngo ubwoko bwawe twese duhembuke. Nama ndabyisabiye bihe n'ubundi wese abyisabiye, nama ndabitakambye bihe nabo bose batanga imitwaro muri uyu muvukano wa resitora komera Kristo ni muzima, abari muri Izamu n'abaja gushikirwa mu yandi mazamu atandukanye. Rutare rwacu, wowe utigera uhengama mu gutanga umugisha, wowe utigera uhengama mu gutanga impanuro, wowe utigera uhengama mu gutera iteka umwana w'umuntu. Turisabiye ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo adutwikire kandi atweze rwose kugira ngo buri mutego w'ishetani ku buzima bwacu tuwukurwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Turatakambye ngo inema yawe ibe muri twebwe igwiriye rwose, turatakambye ngo ububasha bwawe butube ko nyagora ku ngoma kugira ngo budutandukanye n'ububasha bw'umwasi bwo komoka hose. Turifuza ko muri indwi shasha dutanguye twaba abana bawe by'ukuri, turifuza ko muri indwi shasha dutanguye twaba ibyaremwe byawe bishasha. Turinde kubabara, duteture mu makuba y'ubwoko bwose, twagurire mu byo tugusaba, duteturure mu bihanamiye imitima yacu. Intege nke zacu sizo twirata, twirata imbabazi z'ubutatu bw'erandi Imana imwe rudende. Tuyagire muri uyu mwanya wo kwakira isezerano rushasha, tumenye icyo turi bufate kugira ngo ikirere cyiza cy'ubuzima bwacu duhorane nacyo. Ntiduhorana nacyo kuko turi ibihangange, duhorana nacyo kuko Kristo ari muri twebwe ari igihangange. Tugirire neza umutima wacu twagukirwe, tugirire neza amarangamutima yacu twagukirwe, tugirire neza mu buzima bwacu, uduhe guhezagirwa kuko n'ubundi atari wowe uduhezagiye, imihezagiro twahezagirwa nacyo tumarira. Atari wowe utugiriye neza, ibyo tubako byose byo by'imfagusa. Umutima uciye bugufi ntiwigera uwirengagiza, kandi umutima uri mwagahinda w'ibishatsi wagahimbara. Dawudi yigeze kukubwira ngo nubwo nagerageza kuko mawubwira niho yasamiye. Intege nke za Dawudi ntizagutumye umuvuma, ntufatire ku ntege nke zacu ngo tubabaze umutima wawe, kandi ntudukure ko umutima wawe mwiranda ngo duhavure twangirika. Impamvu y'ukubaho kwacu, impamvu y'ugukora kwacu urayizi. Mukama duhezagire, Mukama Yesu wowe zina ryakunze, kundisha ubuzima bwacu kuko butabibiye muri wowe, ibyo bwo bigwa mu byose byo bari impfagusa. Nutugira abakundwa kubw'ukuri ku ijambo ryawe, utugire basamuragwa b'ubwabi bw'ijuru kubw'ubutungane bwawe. Turinde kubabara kandi uduhe
kwagukirwa kuko ni wenyine ubwenge, ni wenyine umwuka wo guhishurirwa. Iyo dukoze ibyo dusabwa gukora turabizi ko duha umugisha, ariko none Mukama ko tuzi no ko kudakora ibyo dusabwa gukora biza no muvumo, duhishurire ushingiye kukuri kw'ijambo ryawe icyo dukwiriye gukora kugira ngo datahabwe icyubahiro. Nezereza imitima ya twebwe abana bawe, turinde gupfa nabi no guteterwa, tugire icyo wifuza ko twokora, uduhe n'uburyo bwo kugikora. Twihweze utubonemo ubukenyezi, twihweze utubonemo ubushingantahe, twihweze utubonemo ubutwari, twihweze utubone nk'abayinamugisha, twihweze utubone nk'abayinamahoro, twihweze utubone nk'ababyishimo byizigiro na byiza. Twihweze Mukama ubona ishusho yawe uzobukoze. Ntidutsindwe kubera umugome w'iyi si, ariko ntidutsindishirizwe kubw'umwami w'ijuru n'isi. Hari amagara make tugira kubera inyifato mbi zacu, bitugire ko ikigongo tubohore, uduteturure kandi twinjize muri kigayi yacu nk'uko wabikoreye Samueli. Turinde kubabara, turinde gutunura, turinde guteterwa, turinde gusobekwa. Ibimenyetso by'uko tutakubashe tumaze kubisobanukirwa, ariko twitandukanije nabyo. Tubwire icyo twokora imbere yo kuduhana, tubwire icyo twokora imbere yo kuduhonya, tubwire icyo twokora imbere yo kudutikitsa. Kunda ndakubwire Mukama, kunda ndakubwire Mukama, kunda ndakubwire Mukama, ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Kunda ndakubwire Mukama, ko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Kunda ndakubwire Mukama, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Uri Imana yanjye, reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama. Uri Imana yanjye, ko ngukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Muraho murameze neza, inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana ruduhaze. Nacyo twaburiye mu nyonga h'Umukama, niyo mpamvu dukwiye kwama tumutambira uko biri kose, uko bimeze kose. Imana yacu irakora ibyananiye abantu benshi, ikora ibikomeye kandi no hanyuma yazera irakora. Imana yacu irakora
ikora ibyananiye abana b'abantu, kandi bimwe mu binanije abana b'abantu hari mwibyo kubatunganiriza kugira ngo babeho barambye kandi baroraniwe. Bimwe mu binanije abana b'abantu hari mwibyo bakeneye kugira ngo bave mu bugumba baje mu bubyeyi, mwibyo bakeneye kugira ngo bave mu cangiro baje mu gikundiro. Gerari yatubiririmba dukwiye kubihanura tukabizana tukabigira ubuzima bwacu. Muri Izamu ryo kwakira isezerano rishasha ryo kuri uyu munsi wa 209 ndakengurukiye mwebwe mwese mwahise mwirizamu nizamu ridasanzwe. Ariko rero aya mazamu tuvuga ngo na mazamu adasanzwe, mubimenye neza ko hari inyifato zacu zidashingiye ku mabwirizwa 10 twandikiwe cyangwa 12 cyangwa 600 zishobora kudutandukanya n'iki n'ubugombe bw'Imana. Izamu karibyukamo nturibyaza umusaruro. Icyo Imana yategetse gukora bikanga kwibyaza umusaruro. Kubera hari ibyaha bimwe bigora Imana kutubabarira, kuko igenda iganirira ikatuganira nk'Imana idukunda, nk'uko umubyeyi aganirira umwana, nayo igasanga turi mu kindi kirere, nayo igasanga turi mu kindi kibanza, nayo igasanga turi mu bindi byimviro, nayo igasanga twaduze tukagera ahandi hantu, bikayigora ingene itumanura kubw'ubumwe n'isezerano twunganye, mugabo kandi bikanayigora ingene tureka kubw'uko dushobora guhura n'umuvumo mu gishimbo c'umunezero. Turi gusazera uku kwezi kw'indwi, umunsi w'amasengesho n'umunsi w'indwi, usigaje 2, uwa gatatu uzoba ari ikindi gikorwa, azoba ari ubundi mugibo. Niki ko Imana ivuga ngo ndacicaye ku ntebe y'imbabazi, ubuhanuzi bwayo ariko buvuga 55. Nigiki Imana idashobora kuba yaciye kigora kubabarira? Ni kutumvira ku mwana w'umuntu. Imana mushobora kunga ubumwe mugakorana, ikakwishimira ukayishimira, mugabe gahoza mu kanwa kayo ingingo ikubwira kugira ngo uhindure uko wifata ukubona ibintu, wowe ukabona umenga naco bitwaye, ikakudihiraho nyene. Kandi Imana ikudishe swa turapfa canke urababara kwagumaho. Mugabo kenshi Imana ifashe umwanzuro wo kudiha irakwica. Ushaka kumbwira ngo n'abanyabyaha bari kwisireka mbabwira ikintu kimwe, nimba uzi ko wasogongeye ukamenya ko Kristo agira neza, ukamenya ko ijambo ry'Imana ari ubuzima, ntuzokwigera ukora icyaha wigeranya n'uwundi agikora. No, uzoba wiyanze kuko Imana itangura kudiha wewe, kuko uwundi aba ari gisarurwa nawe uri umusarutsi. Mva ingene Bibiliya muri Samueli wa mbere ivuga mu kigabane cya 2. Yavuga ngo umukama n'umurongo w'icumi. Samuel wa mbere kigabane cya 3 umurongo w'icumi. Ngo umukama arahagarara yongera guhamagara kwa kundati. Yongera guhamagara kwa kundati. Samuel, Samuel. Samuel nawe avuga ati yaga umusabyi wawe arumviritse. Samuel nitabye Imana. Samuel ntari kwizamu ryo kuganira n'Imana. Yes, kuko yararyamye. Umukama abwira Samuel ati ngiye gukora ikintu muri Isirayeli kizokwasirana mu matwi y'uzocumva wese. Murumva ko Imana ibwiye Samuel ko hari ikintu muri Isirayeli igiye gukora. Nawe iyo uje mu izamu hari icyo Imana ikubwira. Biriya rero wamubwirwa mu izamu atakanu nakamurashira mu ngiro, ndaje nkubwira ikiba kikuraririye. Kuko ibintu by'uko amatuza gutonda mu izamu turaje Imana irabididira. Ndaje tukanire gato icyo twokura muri isezerano. Izi ni mburi. Uno wa mbere wanyu mu gukuya muri uku kwezi kwe.
uyu mwaka tuwusigaje mu amezi 5 n'umwaka ukwambuka ukarenga imbibi uve mu bukene uve mu butindi uve muri ayo madeni biguma cyangwa byoroha dufise Imana mutana ni gubundi Imana wowe uri kurasenga siyo turiko turasenga uyu n'umwaka wo kusaba Imana utinyereka kubyukuri nimba wandaganiye kubiki haragetse nimba harataragera utuze Imana iguhituze nimba uyisaba igitagusezeraniye yama yatubwiye ati ni mu nyinginga mukanyingingisha imirimo y'amaboko yanyu nzobakorera ibi kubera iki icyo kiba cyagutumye uhuzagirika mu gusaba kiba ari iconye ku buzima bwawe ndaje gato ituganira ubwo buni mufise uko kutumvira mufise mubanze mubwirukane ni bimwe mu bintu bishobora gutangira imigisha muronkera muri aya mazamu abakristo benshi uyu munsi murasenga mukaja mu misa uyu munsi murasenga mukaja mu rozari muri ruwanje mu bisabisho bitandukanye kuturago mu ijambo ry'Imana ibiki nibiki mugaruku n'inyigisho zose mwigishwa muzizana kubasuku b'Imana muzizana kubigishwa ba Yesu Kristo kandi nawe urumwigishwa wa Yesu Kristo iyo aba wari ubundi cyo wigishijwe wari kuraba ko cyanditse muri Bibiliya uko nyene ugaheza ukagishira mu ngiro nawe jo ukagomba ugahinduka akaba ari wo mwigishwa w'Imana kuko uwo umwigisha ahubwo mugisha kumwe n'umwigishwa natwe ubwacu duhonyuza ikirenge mu cya Kristo nanuko tugihonyuza mu cya Paulo nawe yavuze ngo ni munyuza ikirenge mu cyanje nuko nanje ngihonyeje mu cya Kristo ugenge honyuza mu cya Kristo pe kubera iki ingendo ya Paulo yomvuna hari inkoni yari yaramenyereje nazo ntushobora ni yari yarazimiye ni yari yabaye muri se ni yari uwo kwica abantu nanje mfise urundi rwego rwanje Paulo atari gushobora mugabo Kristo niwe finale niwe byose byuzuriye mu by'ubuhanuzi by'ubutwari by'ubuyobozi niwe byose byuzuriyemo ni kugwandiko ko baheburayo ubwe niyo dizime y'ugwandiko ko baheburayo cyo tuma gwanditswe na Paulo umuhungu yisobanukiwe gose hede uyu mugabo Heli aya makuru yazananye Heli yari umuhereza nk'uko wa mbere wo muri Isirayeli nk'uko nawe kuba wabyutse saa sita kuba uriko wumviriza ijambo ry'Imana uri umugore w'igitangaza uri umugabo w'igitangaza uri umusore w'intwari uri umukobwa w'igikundiro umukobwa wisobanukiwe ariko kuba uri umukobwa wisobanukiwe kuba uri umuhungu wisobanukiwe ntabwo bisigura ko ari wo gitangaza cyo gutorana imigisha yagenywe muri uwo mwanya kubera iki banza wisuzume Bibiliya iravuga ngo Heli yarashaje cyane ngo kazarumva ibyo byose abahungu biwe bagirira Isirayeli yose n'ukuntu baryamana n'abagore bakoranira ku rugi rw'ihema ry'ibonaniro murumva ico gisuzugura ni nkuko ubona intege nke z'umwana wawe bitera soni bikorwa n'umwana wawe ngo babwira ati ni kuki mukora ibintu nk'ibyo ngo numva abantu bose banyiganira ibintu bibi mukora ngo yabane banje ibyo numva bavuga si bwiza mutuma igihugu cumuka magicumura arabahanuye koko 25 muri Samuel wa mbere 2 ngo umuntu ntiyacumura ku muntu Imana izomucira urubanza ariko umuntu ntiyacumura ku mukama azovugirwa nande yamara ntibumvirije ijwi rya se kuko umukama yashaka kubica ni kubera ko Imana yashaka kubica bari barayizengereje hari gihe twijajara nanje bimaze imisi bingwako hari gihe twijajara ukabona umeringo ibintu birapanze ndagira mbabwire ko Imana ishaka ko duhora dutaka Imana ishaka ko duhora tuzi imbere yayo Imana ishaka ko duhora tufise ibintu bishasha Imana ishaka ko tuba mu kintu mfise formule mfise Imana itandukanye n'umwana w'umuntu izamu ry'Imana litandukanye n'izamu ni kuvuga ngo ngiye ku kazi ngo turasinya setere tani ngaje mu icure ngo design recreation ngo nzere ngo ni gutabira tandukanye ishana ugupanjarika niko yagiriye Burayimu Imana yaramucanganikishije yanga ati Burayimu we Burayimu tugomba tugira isezerano nibyo ariko muke ko Burayimu arakiri kafiri ahubwo ati tugomba tugira isezerano kandi isezerano ry'Imana riva ku maraso kandi amaraso niki amaraso n'umunaniro tugira burya n'Imana kugira ngo bajabuke ikiyaga gitukura n'Imana yiciriye amaraso ikiyaga gitukura niyo bigidene cyari kubamerera uje gute icya kabiri kugira ngo umunyisirayeli ajabuke n'Imana yaberetse ko amaraso akomoka ku munyamisiri ashobora kuba umuru akaruhuko ku munyisirayeli Imana irayakamya bararengana yongeramira ingabo za Farawo ariko hari banga
banga rihishije mu kujabuka Yorodani basimbira mu gihugu c'isezerano. Ni ryabanga rihishije kugira ngo ukugwa mu muvumu uje mu mugisha, kugira ngo ukugwa mu mukosha uje mu macensi mu mahirwe, kugira ngo ukugwa mu cangira uje mu gikundiro. Ni ryabanga rihishije ngo byasabwa kondishimwe ko baba bahereza nkuka bijeho bagatogwa bakaje bakiyeza bakaje imbere y'abandi bagashira isanduku y'umukama ku bitugu gusa, kandi atayisize ku bitugu yarapfa nkuko uza yapfuye, atayisize ku bitugu yarapfa. Bo barera babwiza kwishya ku bitugu amazi akicamo kabiri inzira bikagirane ikarengana. Harabakizwa je tuvuga ngo iciza nuko mfise isanduku ngo menda itware mu ntoki epuru tafise n'akaduga comoka, nibyo uzakoza arahwera. Imana ishaka ikintu yavuze ugikora uko nyene. Nimba ishaka iryo sengesho rigira upfukamye n'upfukame, nimba ishaka iryo sengesho rigira uhagaze n'uhagarare, bibe muri konvasiyo yawe nayo, ariko kandi bishingiye ku cyo yagenye. Heri rero aradigaditse, arababwiye barabyumvise mugabo aradigaditse. Niho Imana yacirungika umuntu wayo arabwira ati umukama aravuze ati narimenyesheje neza inzu ya so wawe igihe bari mu Misiri mu nzu kwa Farawoni, kandi ndamutora hagati mu bisata byose by'Isirayeli ngo abe umuhereza nkuka wanje kugira ngo aduge ku ruhimbi rwanje guturira isenga, ngo yambare ifodi imbere yanje, kandi nahaye inzu ya so wawe amashikanwa yatokombeye yose ya bene Isirayeli. Murabyumva? Imana iziduha umugisha inshuti zanje kubera kuyikorera. Muga hari igihe imigisha itatugerako, hari igihe imigisha itageraho turi, hari igihe imigisha itagera mu ruhanga rwacu, hari igihe imigisha itagera mu biganza byacu ugasanga ngiya turayibona turayimana yitangira. Muga kubera iki? hari utuntu. Iri zamu rero hari utuntu dutatu ngomba kukubwira wirukane mu buzima bwawe kugira ngo nidushobora kuba intambamyi yuko uronka umugisha w'Imana. Hari yari mu kibanza Imana yamuteretsemo, abangu be bari mu kibanza Imana yabateretsemo bavuye mu bura mu mafyigo ya Imana yashaka ko bapfa. Mugangu Samuel ni wabatwaye ikirere, Samuel ni w'Imana itumye nababajwe n'inyishu heri yasubije. Kandi Imana irakuburira nka kujya bavuga ngo ikuburiye ntikurya. Imana itudida yatuburiye mu ndoto, mu ijambo ry'Imana, mu kuza kwakira Izamu, mu ijwi ry'ubuhanuzi. Nta na rimwe Imana itatubulira. Iranaduteza n'ibigaragaza, ikaduteza ibisuzuguro, ikaduteza ibitubabaza, ikadutuma imitima ihagarara kuvuga uti jeko ntaganije Imana, jeko nagize. Kumbe nakantu washize hano na Imana irashaka ko kantu gakuraho kugira ngo ikwigarurire wese. Nawe washimye kwigarurira wese mugaba ko kantu n'umuzusharira n'umuzurura. Niyo mpamvu Imana ijya guha uburenganzira, ijya guha ububasha Yeremiya. Yaramubwiye muzosome mu buhanuzi bwa Yeremiya 1:8. Yeremiya yajeje kwidoga ngo ndi muto sinzi no kuvuga. Imana ikamubwira ngo utarasoma muramubwiye kwibaze narakwitoreka naragushinze kuzogenda kumvugira mu mahanga. Yeremiya yagize ubwo Imana avuga tumva Yeremiya muri wewe nshizemwe ububasha bwo kurandura, gusitura, guhonya. Avuga ati kandi nshizemwe no gukubiba. No kuvuga Imana ishobora kuguha ikintu cigicuka, mugani twe twihici gicuka. Yeremiya yayi gicuka mu kwizera umw'Isirayeli. Yayi gicuka gushika Imana yamusanze mu kinogo bamutayemwo. Yeremiya niye agomba kuvira n'umunyisirayeli, ntabwo Yeremiya ni isanduku y'umukama ari kuzimira muri Misiri. Nta nuko Yeremiya ari kugwa muri Misiri, ni ari gupfa amagogwa yapfuye. Bw'Imana yubaye ikigugira kwicecekera. Imana yarababaye iteba ibwira Yeremiya amubwira ati muzi ko wanuzi Yeremiya bwaje kugirane gufurura Daniyeli. Amubwira ati umviriza Yeremiya muzosome mu buhanuzi bwa Yeremiya 33. Yeremiya reka guceceka. Nabaza Yeremiya ndagutabara. Jewe ndakwereka n'ibindi byinshi bibi guhanamiye gusumba ibyo. Yeremiya yemera kujana Nebukadinezari ko umunyecyubahiro birenze nka gutya kuba Daniyeli. Bwamutse urupfu kwa Yeremiya. Hari imvudupfa, hari ubugana tugira n'ibyo koko tukandi utandikwa no mu beranda. Mugabo ugasanga umunezero nta ndarimwe Imana ntigeze ibindyarya. Muzorabe Petero abajeje Kristo timbese twebwe twahibye byose tugagukurikira niki tuzotorana gusumba abandi bose bakiryamye mu bituza by'abagore babo, abandi bose bakihamagara bagitana imikate n'amafi nka kume twahora tubikora. Na cyane jewe Petero mwene Yonasi, Kristo aramubwira ati nta muntu n'umwe afise akantu na gato yabye kubw'inyungu bw'ami bw'Imana hazoreka gutora n'incuro zirenga 100 kuri iyi si na muzima buzokorikera. Reka mabwira akantu kamwe sibyo, reka mabwira akantu kamwe, waba warakora
iki mugiye kurujya musu totora n'umugisha waba warakoreye iki mugiye utosa umugisha Imana ngo ubyuke ijoro ukarara ijoro ako niko gahinda natekeranye mu mutima wose mbabwije ukuri mwa ba Kristo bakundwa mu mukama Imana iri travijira nta kuntu nakumwe dukuye kwijejera ngo nabikoze reka nirenganire nababwiye ati niyo migisha yanyu nimukomeze mutitirize muyishuze kubera iki hari iyo muzishyuza nituyibaye Imana ikatudida kandi namwe hariyo mutazishyuza Imana ikicecekera ntayitwara irashira ngaho undi munsi watatse ikayikuzanira Samueli wawe yari yakoze igishoboka atwara Samueli kuko yari yahigiye umuhiga Imana mu gihe cyo kwa Eli imuha umwana ngo azomuzane imikorere buryo uri kurakora nabi bintu Imana iba yashize umwuka mu wundi muntu kabwira ati buriya karero ntubitse umva Ana isengesho giye Ana yavuze ngo Mana unyihera umwana w'umuhongo umumbitse gusa we byonyene nzoheze ndamukuzanira acutse agukorere Ujya hari ijambo ryimitse muri we rinyegeje ati kuko nubundi bihugu bya Eli nibiriko bikora ibyo shima je nzomukozanira anarahigura umuhigo Imana yavuga ati mbonye umuntu yisobanukiwe ndagababwiye ko hano bisobanukiwe bashobora kudutwara ibirere anarahiga umuhigo Imana iramusubiza anarawuhigura aramuzana Samuel rero acaba mu nzu kwa Eli hamwe haho rikuba babahungu biwe basambanye amaze kuhaba niho mu nyuma Mumvise ijambo ry'Imana nabasomeye riravuga ngo umukamaraza arahagarara yongera guhamagara kwa kundati Imana yari yabanje guhamagara Samuel iramuhamagara ngo Samuel agaceja kwitaba Eli igasubira ngo Samuel agaceja kwitaba ngo Eli buryo umuhamagaro wawe kugira uwinjiremo urawuzagire kumviriza gatoya ngo Samuel akiri muto yakorera umukama ari kumwe na Eli Mwumve ko hera afise abahungu babiri kandi basamurago Ijambo ry'umukama ryari imboneka rimwe ni nk'ingome ingumu ikintu urumva karakantu ko gufurura nkuko ubundi hari yagwiriye amajambo y'ubwoba umenga nyene Imana yaragese menge ibintu bigoye ngo cyari nk'imboneka rimwe muri iyo misi ukubonekerwa ntikwaba kanshi umunsi umwe Heri yaragamye mu cumbi we amaso yiwe yari yatanguye guhuma ni yaragishobora kubona neza mwibuke ko amaso ari tarajya umubiri nagira mbabwire ko kizira yuko umwami cyangwa umuhereza nkuka asaza amenetse amaso ndababwire ko ari umupfumu narabwiye jo buditi kirazira wirukana umwuka w'imanuka ni wicwa n'imanuka uzomenye ko ari umuvumo gukurikira mubyo musanga byose mwaramutse marira hagijana ibyo mugabani wigana kwiboza ushingiye kukuri kujambo ry'Imana ndabarahirana mutazogera mutariga kubihoza ushingiye ku mirimo y'amaboko yanyu no mukugirane no mugusoma ijambo ry'Imana mukajanisha n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi Imana ni yivuguruza icaganya nuko nyene Kristo mukubyuzuza yaravuze ngo nabwo naje gukura ikintu na kimwe ngo ahubwo naje gusiga no kurekereza buri tegeko ryose ryashinzwe n'umusabyi w'umukama Musa niwe wenyene uzigurumva ngo rero ngo byakera ngo ni igitutu cibishasha kandi bishasha nibishura ibyakera Samuel aryamye abwiriza ko baryamye abahungu ba Eli babafashe minenegwe ngo nakana kazanyo nk'inzego zokorera umukama kabaga ko zikagirene Elisa yahawe imigabane ibiri kuri Eliya n'umusuku wiwe abigishwa abahungu bari muki abahungu bari Beteli mu ishure ry'ubuhanuzi ninde yatoranye n'akabona gatoye kureri kandi Elisa yatowe mu misi 40 yonyene nabo bari bamaranye imyaka n'imyaka bigishe ninde ngo bahagaze ku musozi gusa ngo bakarotorera Elisa ngo bakavuga ngo mbega ngo warutse ngo yuko ngo sobuja ngo Imana gugira imutwara avuga ngo muceceke nabizi Eliya aratesta Elisa aramubwira ati ngiyi Beteli ngiyi Dotani Imana irantumye ngiye kuri Yorodani guma ngaho Elisa Imana ibimpore n'inkureka aramamaza ubutware bw'Imana bukorera muri we Elisa ndabapfinze amunyuma arabona ko yamamaje ahubwira ati mva rero nzabicu ushaka cyose ahubwira ati imigabane ibiri kuwufise ahubwira ati buriya musabye kidashoboka mugabo kandi yagira bimwimenda barahiye
yagira bimwe Imana yavuga ati uwo muhungu yisobanura na wese azonyica. Imana ati Kayini we utokwica nzoguhora incuro indwi genda urabikigubaguba ngaho muga ibyo yubatse byose Baramu mwene Nahori araza muzosome mu gitabo cyo Guhara 24 ngo byose ngo nubusa gusa nzabikubitisha umugere. Baramu mwene Nahori ngo Kayini nawe bisagara byose yubatse cyo wumva ro barameka ajya bubaka ibisagara mu kwabira abagore barenze umwe. Zakariya muzuko avuga ubuhanuzi kuri mwebwe mwabire abagore barenze umwe. Reka mbande nceceke gato yitwakira isezerano sibyo isezerano ryo umunsi mushasha. Ndukuvuga rero hera guca atakira Imana. Harundi muri yasonze go Imana umwami wa mbere w'Isirayeli yitwa Sauli. Samuel nyene yaragiye aramubwira ngo burya Imana yagutumye kwica abamareki ntiyagutumye kugira iki, yagutumye ko atanakimwe bikaravuga ngo kuko ari kugira ngo tubishikanire. Imana nayibera hose cyari mwizi n'impamvu nkora, izi n'impamvu ntwenga, izi n'impamvu mvuga. Kandi burya umugisha wanje si kuvuga, umugisha wanje si kubyuka, ahubwo n'impamvu nabyutse. Ari kandi ndi muri bambone bantinye bantangarira. Samuel aramwihweza acaragira nkuko nawe tujya kumufata oni muze ya Samuel ko gutabuka. Ambwiye ati ndekora negire kuko atacu gihuriye ko n'Imana amaze kugukura kwa maboko. Samuel avuga tuwitaka nangirira ikigongwe kucacanje. Sauli bambe aravuga ngo ndagusabye umbabarire umfukafuke. Oya ubona we yasuzuguye Imana ngo nakora ibyo abona bibereye. Samuel urumva era aca kuri kosa acavuga ngo Samuel aca mwiganira amajambo yose ntiyagira icamuhisha nawe acavuga ati n'umukama nakora ibyo abona bibereye. Dawudi we yaravuga ati Mana ungirira ikigongwe iki cyaho kinkura kinyama muntu yinkureko. Agataka Imana ati mbonye umuntu afise umutima nkoshaka bakundwa bo mukama isezerano shasha tuje kwakira uyu munsi gira umutima uciye bugufi ukira umutima w'isuzu mukisubirako nuwo mutima ukuntu wakazwa n'Imana. Intege nke turazujuje ukutamenya turabyujuje kandi no muri nyantege nke ntitukihagarareko twitandukanye n'icitwa ubugome. Ngo Samuel arakura kandi umukama yari kumwe nawe ntiyigera yirengagiza ijambo na rimwe mu by'umukama mubwiye. Isirayeli yose kuvidani gushika Bersheba imenya ko Samuel yagenywe ngo abo muhanuzi w'umukama. Umukama bandanya abonekera Isiro mwako mu ijambo ry'umukama. Umukama yagoma yimenyesha Samuel Isiro. Aha rero hakurikiye intambara cyo gupfamwo Heri n'abahungu biwe. Kaza nawe nawe agaforomoza inda y'umwana yariri mu nda kandi bakagwa mu maboko y'abanyamahanga. Niki twakura muri risezerano? Niki twakura muri ijambo ry'umukama? Hari cyaha kigorana kubabarirwa, hari cyaha kidushira kure y'urukundo rw'Imana tukagikora twicecaye tukumva umenga birahagije kuririmbira Imana kubyuka ijoro koza mu Izamu. Ntibihagije, birahagije ko wakira ikintu kimwe kiranga ko umukristo afite Izamu abyukira ubugwaneza kumvira Imana cyane ko itegeko ry'umukama. Buri mburi yose buri jambo ryose rize nk'imburi ku buzima bwawe kandi buri jambo ryose rize gutuma wumvira Imana. Aho ni uzoba witandukanije na ya mivumo. Hari imivumo myinshi cyane dutegereza kwitandukanya ko ni nayo misi 2 nabitse umunsi umusozera kwezi kw'indwi n'umunsi umwe winjira mu kwezi k'umunani. Ruvana umunsi w'10 n'umunsi w'11 azobasigaye igitigiri kiza kuzuza cyo cya Matiyasi kizopfindwa n'ubupfindo uzopfindurira aho nyene muri Bibiliya cyangwa waje kupfindira mu mutima wawe kuko Kristo ari muri wo mutima w'Imana akorera muri wewe. Aho tugiye kwinjira harakomeye nuko mutabyumva. Umurimyi yageze mu mpeshi ntiyicacara asaba Imana ngo ndinde ingwara. Nigira asaba Imana ngo urumva ngo makaruhuko, asaba Imana imbaraga zo gukora. Namwe ni mwicacara. Igihe kirageze ngo Imana ibone ko tuyisenga mu kuno mutima. Icya kabiri kwijejara n'inyanduruko yo gutakaza amahirwe wagenewe. Eri ntiyigeze yumva ko yotakambira Imana, yarashinyagaye aravuga nicyo gituma yari yapfuye nabi buriya. Cyari gitama kinini murumva kwitara ryaje ryazimye kandi itara ryazimije nuko abafilisiti batwaye isanduku y'umukama.
agira nkuko yumva makuru ngo ngo bapfuye kandi isanduku y'umukama Filisti bayitwaye yibuka isanduku y'umukama ko ari umukama avuye muri Israel asigaye ari kibiribiri abura stability acira henuka atera wera mukaza nayo ngo abibone yumvise nayo makuru yicaye nkari ay inda yari munda irakoroka ikabori cyubano cy'umukama cavuye kukubera iki undi kwijajara kudatakamba utakamba imbabazi z'Imana kwihagarara ko uriko wihagarara ko Imana ari iri kiravuga ari kirakora ukihagarara ko usenga mugabo uzi kutuba itegeko ry'umukama uba ucagatiwe n'urupfu kandi kibabaje ubuhanuzi bwa Yeremiya 17 buravuga ngo wowe nyene na Mishara bivutse wowe nyene ngo ubugicagatije na Ezekiyasi muri za 38 ngo nyene ngo naringi cagatije imisi y'umunezero imisi y'ukubaho ngo ariko nkajwingira ngo nkagugutsa ngo ariko Imana ngo hari ntuntu yashize amahoro ko nyene za 38:17 ariko hari ntuntu yashize amahoro kubera iki kuko wayumviye Ezekiyasi yarafise ugwibutso nongere mbabwire ko uwo mwana Eli iyo biriko biravuga ngo Eli yavuga ngo Samuel yavugana n'Imana Eli ari ngaho ni nkuko ibyawe wakabakabye ushaka kumbira ngo inyigisho buniraba umukobwa buniraba umuhungu ngura abagore ngura bamaze kugura bazamu iraraba nabiye Imana batazopfa bavyaye no mu mubiri batavyarira mu muka gusa iraraba nabitwa ngo ni ngomba mwitango ni ngomba mugasinzi wo mwitango ni ngomba imyaka mwa mwafatiye bigiryo jambo gerirana gose nuko gusa biba ngombwa kuvuga mu rurimi abantu bumva sinzi ico mwa mwafatiyeko amubanga wako basazi iwawe sinzi imyaka mwa mwafatiyeko kuko wasera forward mugiye kwiga imyaka baba bari bafise mu tangara gose ico kitiwe mbwa kwisobanukirwa kwabo kwabahaye guhurumbirwa gucambambirwa ruti byagenze gute ico kitiwe ni kuvuga rero ubundi Imana irashaka kuba wewe ugendana nayo kandi utunganye gose uyu mwana yari yaseguhana akanga kumubabaza Bundi Dawidi yaravuze ngo ushingiye ku butonganuke bw'umutima wanje n'ubw'ibiganza byanje ngo warampereye kandi mpemera imbereye ngo ndetse ubitara by'ubuzima bwanje Zaburi 18 ariko kandi ntimwibagira ko ikiganza kirapfumba atakigapfumbaturura sibyo icyo gipfumba se n'umugisha w'umuntu icyo gipfumbaturuye n'umugisha w'umuntu kubera iki n'umugisha w'ugwije ku muntu kubera iki bugi ibintu bitanga iba hejuru y'akera kandi cyufishe n'icyo utanze bugi gihesha agaciro ubuzima bwawe n'icyo utanze mugabo gitanganya umutima wowe Eri ukukudahana abana biwe mushaka kumbira ngo twebwe ngo umusisi wo muhamagaro kudahana umwana wawe ubundi umwana mwisi y'umukitagaragaye nk'umuhungu uca mukobwa ngone ngo ari furanje ngo ari giziki yakoze kiniki biba bisigura mwirinde ubuni biba bisigura ku ni nkuko Imana ni nkuko ana Imana yiko mu mwana nta muyigarukane agacabuka tere ni wokamenya kakabe karampagarikiye mbwa ngo maze guhigura umuhigo yagize ne ngo Imana yamuhaye abandi bahungu batandatu barakwiyindwe nicyo gitiwe nikuvuga ni nkuko uyu mwana kutamuhana uyu mwana kutagirana nikuvuga ni kwa kundi imigisha yawe mu bw'Imana yaguhaye mu bw'Imana yagize ubigunga Imana bikaba kure y'Imana ukumva kwa muri ma burizamuje ngoma ubundi ndiko ndabwiriza mu gihe saa 12 imisi yose nabwiye ko iryo zamu ridakwiye kujamwe umuntu azikogera n'Imana kijyejyanye Imana Imana ikwishuza ibyakera ikwishuza igihe mugira n'isezerano ukayihigera umuhigo kubera iki arabakristo beshi mutakaza imigisha reka mufuye mugira izamu limwe ryoryo rizovamo intahe z'umugisha ugaragara ku Mana arikindi mukwiye kumenya hari impamvu imwe yonyene ishobora gutera Imana kuguhoza kwimbabazi zayo ni kumvira ijambo ryayo ngene Bibiliya yasozereye ivuga ngo Samuel arakura kandi umukama yari kumwe nawe niyigera yirengagiza ijambo na rimwe mu y'umukama amubwiye gecho sutirengagiza ijambo ry'Imana Imana ikavuga ati nzoguhezagira byakira nzokugira neza byakira nzogutabara byakira Imana yakijije mugwe niyo kugukiza Imana itanga abana niyo Imana itanga imigisha ngo yari yari umuntu nkatwe ngo wagira umwete wo gusenga niko Yakobo 5:16 n'uwa 17 havuga ngo Imana ngo igirane icabwiye Imana cyose kikabuko nyene yavugana n'ijuru akaritegeka
Yozuwe yabwiye ukwezi ngo ntuhirahire ugende useruke ngo wazuba ntuhera rugende makamije kwihora abase ibanje ngo umukama yaguma yimenyesha Samuel. Ese icoma nawe umukama gahera ubunyene akaguma kwimenyesha kugira ngo wubake rugume, kugira ngo ukundwe, kugira ngo urondere uronke, kugira ngo usenge wumvigwe, kugira ngo udodore ugururirwe, kugira ngo usengere ubugwayi bwawe bukugweko, kugira ngo wirukane imivumo, kugira ngo wirukane imikoshi, kugira ngo wirukane icangiro, kugira ngo ugoragoze mwari muzi ko tujya tugoragoza Imana kubera ibisokoro bibi tuvukamo. Iyo mwumva ngo Petero atije ubwato Kristo murazi icyo bisigura. Nagira mbabwiza ukuri, Imana igendane nawe, Imana ikorane nawe, Imana irinde umutima wo gutunura mu izina rya Yesu Kristo, twese duhabwa umugisha. Amen. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, twongeye kugukengurukira mubyeyi rukundo kigongo. Ni wowe wenyine uri intandaro y'ibyishimo byacu. Muri Izamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9, isezerano tuje kwakira ni isezerano dutandukanya n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, bikaduhuza n'ubugombe bwawe. Nitukabeho nk'uko imibiri yacu ishaka ko tubaho, nitukabeho nk'uko isi itegekanya ko twubaho mu buzima bwacu. Reka tubaho nk'uko wowe nyene ubishaka ko tubaho. Reka nyaguhora ku ngoma Mwami Imana, ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye rwose. Twakira umurage duhabwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, tuyoboresha inzira zacu za buri munsi. Turakwisabiye Mwami, duhereye ubunyene hora uvugana natwe, hora uganira natwe, hora uduhanura. Ntituzosubira kwijejara, ntituzosubira kwijejara, ntituzosubira kwijejara. Abatwabereye intambamye mu buzima bwacu tugirira ikigongo, ntitubizire nk'abahungu ba Eli ngo babereye intambamye Abanyisirayeli baravumwa kubera bari barahebye kuzishira, ngo ishyo nabo bareka kuhaza kuko babatangira bakagukoresha iby'ibitera soni. None rero tugirira ikigongo twese, ababikora n'ababikorerwa, twese amaraso ya Yesu Kristo tweze rwose, amaraso ya Yesu Kristo duhumanure cyane, ububasha, ubutware, ubuyobozi, ubwigisha buzima bukomoka muri mutima wa mwira ndakorera muri twebwe intungane zawe, twebwe abashaka kugutunganira, twebwe abashaka kuba yabigishwa b'umwana wa Yesu Kristo, mutima mwira ndakorera muri twebwe, akorere muri twebwe kugira ngo ibyo ushaka bari bo birango bari byo birangukira muri twebwe. Turahakanye shetani, turahakanye n'abakozi bayo, turahakanye n'imikorere yayo, turiyambuye buri kantu kamwe kose yotongerera ko tukisanga twasuye guca mu nzira udakunda. Turasa urupfu rwa Heli n'abahungu be Wafune na Finehasi, turanse kutakumvira. Turahamagaye ubutware bwawe kugira ngo twame tukumvira, amajambo yawe yose tuyubahe kandi tuyagendere, maze mu izina rya Yesu Kristo tuzogume tuvugana nawe, kandi abantu bose batangarira imigisha uzoba washize muri twebwe nk'uko byabaye kuri Isirayeli batangarira Samuel. Urakoze nyaguhora ku ngoma, turirukanye kwijajara, turirukanye kwihagararako, turirukanye kutagira ubwenge, turirukanye ugwiba, turirukanye buri kintu kimwe cyose cyo dutuma tubaho bitandukanye n'ubugombe bwawe. Urakoze, komeza uduhezagire. Urakoze, komeza utubohore. Urakoze, komeza uduteturire mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amen. Ndagukunda cyane